bir rəxətlenip gülüp alıyıq. Çünkü sahnemiz türüne yaratkan artistlerimiz Munşa Taşı yigitleri. Amil Asadullah, Şemsi Zakir. Tataristan'ın at kazangan artistleri ayda güzeli. Satira, yumor porunda direkt jılınıp alıyıq. Cevit Tuğan bir sekinge qazında savan tüyüp sen tuğanlarını jeyip arak şarga şagasın mı qayın tübüne? Men bet leşit siktim. Ha şulay mı ne? Men jaratam. Savan tüyünün egara katı sabagat. Mana tuğanlar jeyilip qayın tübüne kliyun kıyaysa adiyal jayıp. Suzulup jatıp imim. Toygan şeşesin de annan qaybiravlar suğuşup da qaydık ide. Mana şul bula tuğanlık. Bundan uluğaygan sayın tuğanlar iske düşeceğmeğat, tuğanlarsız yaşap olmay. Mana özüm menin de rayon gazetinde redaktor bulup işlemime. Gazetinin bilgili tirajı yok, no redaktorı var. Ol mana men bulam endi. Mana 2 yıldan pensiyaga ketasi, o'rinni qoldirib ketara kerak, shit kishiga qoldirasa kelmay, zaman o'tugilimi, qadargil avush ketira turgan zaman, shunga ko'ra anakashni Qozonda universitetda jurnalistlikqa o'qitdim. Aytam shu tekim aytam boyliq jiyilga mana kabinet ishlangan emi, kompyuter tura, eshik oldinda mashina, eshik tubida sekretar o'tiraymi. Nuni eshik qoldirib ketasan shuni shit kishiga. Anakash shu tekim aytam tug'an No, tuğanda tugul endi. Ol atining yash xotini malaya. No atilar berimi. Atilar ber bo'lgan şimdi tuğan shu teki o'qib bitirdi. 5 yil Qozonda o'qidi. Begaybatgina mana endi ishga qaytardim. Glava bilan silashdim. Aytam 2 yildan o'zimning o'ringa redaktor bo'lib qolar. Bugun birinchi kun ishga keldi. Bosh maqala yozib kelgandir. Kirganman-dan akash. Kelsayda kirsin, yolmayda kir. At, malajez, mana. Ket. Tartib bilmay ekan, bas shunda mana. Alloh qiyofatin jon kisagim. Narsa o sholvar balaliqlarini naskingga qistirdim. Qos ko'targa kelding mana redaksiyaga. Mana shulay maturg'an ajir. Bu kostyumni qayon olib kelding endi bu bit menim atiga 60 yilligina bo'la ketgan kostyum. Qoya o'zingga bo'la ketganing o'qirga kirganda. So'l shkolniy forma bit, balakaylandingda ol. Menimsa zo'r endi kelishmaydi endi. Shunda yash matur jurnalist jon kisaga mana bu shlapani Qozon cho'pligidan bomujlardan urlading malla. Ha? Yo'q, normal ishlapaying ol. Hozir oyoz kunda kun sayin yomg'ir yog'ib o'tirdi. Yo, butan kiyib yurma. Sen bit hozir anakash jurnalist, intelligent deymi. Hozir sen 4-vilas, motor kiyinib yurga kerak, gil xalq orasida, gil nashal storasida, kuningda ko'zlik kiyib kelding endi ishga. Eviler ko'zligi, sen bit hozir sening fransuzskiya pravili bo'larga tiyish. Ha? Abi pravisi bor, pravisi yo'q shu, o'xsha yo'q. No, olib borib piyolasi yo'q bu. Hoppa! Qani piyolasida bo'lmagan shikkidik. No, intelligent bo'lasiz kela. Intelligent, nega intelligent yetganlar seni Qozonda? Alloh qiyofat, narsa. Hozir redaksiyaga kiyib kelirga bir oq kulmang yo'qmi shunday xayrshamaynda sen? Ha? Zangar kulmak kiyib kelganing Galovoy. Abi, oq kulmagi yo'q. Xotinini zangar turusik bilan birga qo'shib chiqqan. Hozir turusik oqardi, zangar kulmak zangarlandi mana. Yo'qsin qoya. Tishildi. Ay anakash, bulay bo'lma, ertaga shtab motor etib kelib kel. Kimning inisi deganda meni kashfet sen jon kisagim. Glava bilan silashdim, o'zimning o'ringa qoldiram dedim. Mana boyim, mana 30 yil redaksiyada ishlayman, mening bir qachon galstuk taqmish ishga kelganim bo'lmadi. Men bu galstukni hatto jiqlarga yotganda da solmayman. Jingashay moqta endi. Abing shu xatda hebat soqli kiyimli 30 yil bir kostyum kiydi dey. No, soqlab kiysam tuzmay bit o. Ana soqlab tutqa jingashingda tuzmadi bit. Hamon qizlarsima. Bosh maqala yozdingmi? Yozganim. Davay, o'qida hozir tipografiya tushiramiz. Davay, ertaga shtab motor kiyinib kel. Hozir o'qib chiqayda bosh maqalangga, davay, tezgina. Korrupsiya dunyosida. Narsa dunyosida? Korrupsiya. Endi so'z o. Ha, sen o'qiganda shu qo'yalo. No. Bugun bizning rayonda borda yaxshi tugul. Lekin biz jurnalistlar bütün voqealarni üstengina nationalistga o'xsharga tirishib yoqtirtamiz. Bizga Tatar jurnalistlarini Moskva, chet el jurnalistlarini o'rnak olishga kerak. O'tgan maqolalar, sensatsion xabarlarni operativ ravishda bilib, xalqqa yetkira bilmaymiz. Rayonimizda problemalar yo'q deb yozamiz. Qora o'zromlarga shahar hal yo'q bit, ha?
Урамнарыбызда бандитизм, көпе-көндүз кишини талап үтүрүп кетелер. Милиция нерсе карый, аларда ак шартынан гына куалар. Гади кишини туталар, байларны, ишин бурларын күрмейлер. Күрмәбешкә салышалар. Милициядә коррупция чәчәк ата. Чиновниклар нәрсә эшли? Нәрсә теләсә шуны эшлиләр. Закон юк. Хөкүмәт объектларын үзләренекенә әйләндереп, кесәләренә салдылар. Халык арасында күз буяп яшиләр. Врачлар, укытучыларның хәле гайбәттән түгел. Пенсионерлар үз пенсиясына балаларын туйдыра. Бәяләр ничек котырып үсә? Көн сайын бензин арттыралар, сайлауларда нәрсә эшләдек? Күрә торып халкыбызның күзенә түтен җибәрәбез. Яшьләр белән шөгыльләнү юк. Наркомания, спид, проституция чәчәк ата. Без журналистлар үткән калам белән буларга каршы көрәшергә кирәк. Әйтсәм әйтим, даже президент Тукта! Кая кирип киттең, нәрсә сөйлисең син? Нәрсә яздың? Нинди башың белән яздың син моны? Нинди дип, үткән калам белән журналист булар, беренче статьям. Үткен калам, әгәр дә мин моны иртәгә гәзиттә бастырсам, җаным, синең бит үзеңне беренче подъездыңда атып үтерәчәкләр. Алла укытканнар сине Казанда. Алла укытканнар. Өйрәттеләр безгә, журналист шундый бер гати дип. Дөреслектә язарга тиеш дип. Жан кисәгем, энекәш, әгәр дә моны иртәгә гәзиттә бастырып чыгарсам, мин икенче көнне эштән куалар бит. Нәрсә? Абыеңа хәзер 2 ел пенсиягә калган имештән кудырып, Казан базарына барып, көмбагаш сатып утырыйммы мин? Энекәш правда яза дип. Ой, энекәш, Алла кыяфәтеңә чыккан синең. Дөрестлек эзләүче. Мин сиңа нәрсә дидем? Мин сиңа әллә инде коррупция эзләргә кушмадым. Фирмага бар, фирма турында яз дидем. Нишләп фирмага бармадың? Бардым мин фирмага. Баргач ник язмадың? Яздым азында. Язгач шуны укырсам миңа туфта коррупция. Кстати, мин бит жан кисәгем синең өчен алдан сөйләшеп куелган. Квартира мәсьәләсе. Син бүгін кайда кундың? Малосемейкада турам бит. Ну ничек Малосемейкада? Ондан ничек булсын инде. Кухня общий, ванна общий, столовая общий, хатыннар түгел инде. Менә шул общий туалетта гомерең узачак бит шушла язсаң. Ой, ятсыз моны бер туган түгел икәнен күренеп тора синең анаң икәнче. Туган түгел син ишертада. Бәлки менә монсы шарабый, монсы фирма турында яздым. Менә фирма турында язган икән, шуны яз. Коррупцияны җыртып ал. Статья. Ну, Менә фирма бу. әйбәт. Кадерле укучым, мен бүген үземнең репортажны фирмадан алып барам. Үзегез беләсез, яз җитүгә фирмада эшләр күбәя. Анда эшләүчеләрнең кышкы чордан кутылганнарына сөйнүләре зур. Сез аларның йөзләренә генә карагыз. Балкып тора аларның йөзләре. Әнә баскычтан бер яшь тёлка төшеп килә. Буларны сөю ресторанга, диңгез буйларына алып бара вакыт җиткәндер күрәсең. Компьютер артында утыручы кызларның итәкләр шул кадәр кыска, шуларны күргәч йөрәкләрем селкенде. Нәрсәң селкенде? Йөрәкләр, монсы лирика кушып җибәрдем абый, лирика. Энекәш, син нинди фирмада күрдең ул компьютер артында утыручы кыска итәкле кызлар? Анда сушинки киеп йөриләр, зинките киеп. Нишләп фирма дип язганнар? Фирма Казан бит сервис маркет холдинг. Мен сорадым кешеләрдән, где здесь тёлки дигәнем? Вот здесь их много диделәр. Ой, энекәш, вот тёлка, мин сиңа авылга бар дидем сыер фирмасына. Süt турында язарга кирәк, бөтен халыкка süt кирәк, начальствога süt кирәк. 3 литр савалар икән, 13 литр савалар дип яздык без аны гомер буе. Мин сиңа фирмага барырга куштым, тёлкалар карап җөргә түгел. Имеш баскычтан тёлкалар төшә кыска итәкле. Ой, укытканнар сине. Шунда жан кисәгем бит авылга барып, име? Эрзинките киеп, әйбәтләп име бер доярканы төшереп кайтсаң, име әйбәтләп име шуннан зав фирманы төшерсәң, колхоз председателен төшереп кайтсаң нәрсә буладыр ие? Төшергә минем аппарат юк. Не алырга яна гөлгенәне, фотограф тутабыз бит специаль. Алмакчы мин ул көне сез аның белән мунча. Ярар, кысылма аппаратын алырга ие. Фотога да төшерә белмисең штали хәле. Абый, менә фото дигән искә төште әле. Нәрсә? Менә өченче көн килгән бит министр, име? Ну, Как раз дигәндә Сухрауда дуңгызлар арасында фотога төшердек без аны. сәң Менә шуны бирергә ие. Сәң җаны 3нче көн килгәнне бу иршә бирергә кирәк ие. Менә гәзитнең бөтен мәгънәсе шунда. Бүген вакыйга булды, иртәгә гәзиттә чыгарга тиеш. Нәрсә көтәсең син? Астына нәрсә язарга белмим. Фото астына. Әйе. Соң 5 ел укып, шушыңа 300 таба алмыйсыңмы? Таптым мин аңа. Әле шик яңгырый бит. Менә булай дип язган име. Министр дуңгызлар арасында. Гайбәт түгел. Безнең гәзит халык өчен чыган икән, шиме? Халык беренче планда булырга тиеш. Син министр сүзен беренче куеп, халыктан министрны айырганың.
Халық бірінші боларға Bu нәрсе deyip yazıyorsun. Mine şu Bu нәрсе деп, қадигіне бет енді мына. Мына қадигіне. Мына Дуңғызлар министр янында. Мына халық бірінші планда қазір. abi mısın da oylaganıyım. Nek? Дуңғызлар министр yanında deysen kırıyında жүрген zamlarga aytkan kibek. Ансы бар енді ме? Нешеге айтырайын? Mine qadigine aytsak. Sultan 3. ministr. Во! Міне Сулдан 3 министр. Бүтінісінің yüzlері бір түслі нормальный есім. Әйбәт, міне шушылай бересің, міне әзірек башын ішлетсең бола бет. Бола. Мен сені нәрсе едім, фирмаға бар дедім, фирма турында яз дедім. Аннан қазір бит міне ауылдан қызлар пашқы шиғыр жібер, әйме? Шуларның бірсінің шиғырын сайлап алып, гәжетке әзірлә дедім. Аның бит бірінші битіне тұтырсақ, шул бір баш мақала, бір-екі шиғыр еме, қалған 3 битінде реклама битаны. Нүжені шул бір битіне тұттыра алмайбыз? Tuturabız. Sobadan bir kız kirgen ebedi Gülnaz. No? Bir günü sizge kirgen basmı jibergen siz. Нәрсесін басасың, басарай бір сүйіп битаны. Іштейінлік шиғырлар көтәріп келген. Men tınçlandırdım, ala yaşlarını korkutmasına gerek. İkinci kilgende biz etini basabız dedim. Urun tabarımız gajitte dedim. Ярарын екеш, сен ол ешілер біле бен көбілікат ситме, емі? Міне қазір біздің 300-ләп шағир бар, емі? Шуларының любойының бір шиғырын ал да, Сабадан Гүлназны қыдып қой, аны бір кім оңламай. Қазір халық оқшағына оқый, шиғыр оқымай. Нөбет жаны бір фата бір шиғыр білен гәжет шығарып болмай. Хотя бы бір баш мақала керек. Ну birini yazganım. Нәрсе та коррупсия ме? Жоқ. Нәрсе? Mınsı rayonumuz yakşı деп atala. İsim әйбәт, no. Rayonumuz yakşı. Так? Bizning rayonda barda yakşı. Rayonda barda yakşı bulgaç yakşı bula barda. Әйбәт. Mine mesela bizning rayonni alayık. Onda barda yakşı bizning rayonda. Rayonda barda yakşı bulgaç demek barsa da yakşı bula bitdi barda. Әйбәт. Bizning rayonda yakşılıkның şutu yok. Çünkü barda yakşı rayonda. Rayonda yakşı degen ne bizning rayonda da yakşı barda. Pramышленность yakşı, avul xo'jaligi yakşı, pensionerlarning hali yakşı, o'qituvchilarning, mediklarning, xizmatkorlarning barisining da hallari bek yakşı. Aya, umrib oqshalalar, kolxozchilarga 4 oy oldin zarplat to'lab qo'ydilar. İşçiler de yakşı, chinovniklarda bek hebat yashayaptilar. Barda yakşı bo'lgach, bizning barimizga da yakşı bo'la bitdi barda. Mana shu aytib, yakşı rayonda, yakşı rayon kishilari yaxshigina yashayaptilar. Barda rayonda yakşı, ham yakşı. Әйбәт, молодец! Вот молодец! Мына рекеш, вот, мына шушылай язарға керек екеш. Мына обайым 30 жыл шушылай яза енді. Вот молодец! Senikinden көшірдім. Шушылай ма? Молодец! Мына шушылай язсаң екеш, еме? Квартирың да болашақ, машинаң да бола, шетелдерге командировкада серкең да болашақ, білдің ме? Вот, мына молодец, Мына қолым келе, мына туғанлық көрініп тұра солшай. Мына әти бір біздің сенің білә. Конечно, мен ошибкаларын түзеттім. Әйбәт, теге бірінші yazғаныңыз жырты бат, кіші көрмесін, еме? Может, қалдырып, Жоқ, ты что? Сразу алып кетелер, қазір момент, жиып қына тұралар, қазір аның кішіні. Так, бұлай тәбізіне кәш, бұлған бұл. Бұлай, газеттің бірінші бетіне мына шушы барсы да яқшы деген баш мақаланы қоябыз, еме? Ортаға, значит, теге министрның фотосын, газеттің бірінші бетінің подвалына, значит, теге шиғырны береміз Гүлназдың. Бірінші бет әзір, 3 бетке реклама и все. Подвал дегеннен, подвалын ашқышын жоғалттым бет мен. Ненде подвал? Редакцияның подвалында. Жаны, газет бетінің мына асқы яғы подвал деп атала. Да ну! Ну, мына о, 5 жыл неге оқыттылар сені, бұрынларыңа қызартып. Алайса, алып кеттім. Давай, молодец рекеш, туған көрініп тұра. Монша таржы егіттері Амин Асхадулла, Шамси Закир. Мен бұларының газетісіне өзімнің да шиғырына берген ем. Мен де шағир бет, әдірек шиғырлар яздырам, yazғалайым енді шында. Бір-екісін оқып қана көрсетем, ұшаса құл шабарсыз, ұшамаса шығып шабарсыз. Құлымдағы yüzігімнің исімлері мүбәрәк, көктегі ойда йылдыздар да түгәрәк, әнеге сен ұзынша. Әйбәт бет, мына әйбәт бар құл шабалар. Биік тауның башларында үздіріп сайры сандуғаш, үзіліп мені сағынсаң, ояғыңы суға тық. Басып шығардылар алар бұл шиғырны. Ақыран, бұл менем жігіттер.